only football can make you feel like this.
ahereje nimero 5 owe nimero 9 mu defenseur ateye umupira muremure imbere ashakisha nimero 11 akubisa akantu nimero 3 wa top junior bera agoboka umupira usubiza inyuma asubiza inyuma kwa Keperi hindura uruhanda hawe nimero 10 arimo arakina nimero 2 ahereje nimero 8 mupira ubona yuko match desamaje cyane ETOILE du Nord baridugira cyane tera centre y'umukinyi defenseur wa Tigre wa top junior no kurengwa na ETOILE du Nord baridugiye rero top junior B baridugiye choke pass nimero 10 umusifuzi avuga ati mubara nuko ETOILE du Nord wenda ko ibintu barimo barakina kabisa ari ibintu nyene bitabaho masengera ya football kabisa ibintu barimo barakina no rukino mumenga baje gukora entraînement aridugiye neza cyane top junior B atanga centre Kepera itagoboka wa ETOILE du Nord arimo raraba neza bakinyi banje nimwipange neza abya ati nimuzamuke atera umupira muremure imbere Keperi ashakisha nimero 2 wa defenseur nimero 9 itawurenza hariya nibitangaje kabisa kutumenyereye nimero 9 babara azambara abataka nyene bimbere mugabo kwi match tubona aba defenseur bose ba equipe zose bambaye nimero 9 ibintu dasanzwe tumenyereye kabisa pira urenguye asubiza inyuma Kepera atera umupira muremure imbere ashakisha hariya nimero 12 ariko biranga wana yuko bakinye ba top junior B bari sharp cyane umupira urenguye aheriza nimero 11 araduze cyane wa ETOILE du Nord atera centre biranga barigarukira contre attaque biranga arbitre avuga ati umukinyi nimero 10 mwamukoreye ikosa nimero 10 wa top junior B mwamukoreye ikosa kabisa Gasore yanye na kapiteni nimero 3 ahereza nimero 7 kapiteni tanga umupira muremure chomeke pass la arbitre amgiye kabisa Kepera tanga umupira nimero 9 mu defenseur tanga umupira imbere muremure biranka barawongera barufata abakinyi ba ETOILE du Nord tera umupira muremure baragoboka nimero 4 wa ETOILE du Nord araduga neza cyane nimero 18 tangura ku nimero 3 nimero 3 arbitre avuga wamukoreye ikosa umukinyi barakwakwanya cyane nimero 3 aridugiye arabacenze cyane atari shot bigaye ricu ruhande gatoyi ipoto kabisa yaragerageje uburyo yarigerageje uburyo ubona ko byari kutura mu kibazo kibatanga umupira Keperi atera umupira muremure imbere ashakisha nimero 6 ateye akantu biranka hatari umupira ubona ko aragundagurana mukinyi wa ETOILE du Nord yigwishije arbitre mubiye ati nakubonyesha baraduze sasa top junior B amukinira ikosa kabisa alitamwa tesho la te kuframbi mupira no gushiga imbere izamo na ETOILE du Nord batanguye yihuse cyane tuyibusa yuko iyi ari coupe du Président coupe du Président kabisa itangura ikina equipe nyiraho zo mu cicaro ca kane na equipe nyene ziyandikishije zibadafise ivyicaro tuvuga ko ikiri mu majonjora iracari mu majonjora kabisa niragera hakaze equipe nkuru nazo zitangura kuzamwo urenga wa ETOILE du Nord tempira mpira imbere
nimero zibiragira kantu biranka kapiteni ahita yagoboka wa Top Junior B asubiza umupira inyuma kuri nimero 4 ahita urenza pera no kurengwa na ETOILE du Nord urenguye cyane anyarusana nimero 6 ate centre na mpira ucisha inyuma y'ipoto kabisa centre mbi iwacu Top TV rimwe yabagezaho izi match kepera tango pera nimero zine ate mpira muremure imbere ashakisha nimero 10 biranka nimero 6 ya Top Junior B biranka nawe mupira arawurenza no kurengwa na nimero 3 arawurenguye na ningoga cyane nimero 8 akubisa kantu kubwenge 14 indikiza umupira ashakisha na nimero 13 wa ETOILE du Nord asubiza inyuma kuri nimero 11 nimero 11 aracyafise aha nimero 14 ngaho wa ETOILE du Nord asubiza kuri nimero 14 kuri nimero 4 atanga umupira muremure hariya atonga centre yo biranga uwo mukinyi nimero 11 wa Top Junior B ahita hagoboka avuga ati centre ntiyogenda umupira no kurengwa na ETOILE du Nord arenguye neza cyane agira kantu yego atase mu rugo rw'amahino birakomeye ariko bagana bizi bisa nkaho stade muce muhinga yawe yari yabakanze batanguye guhumuka amaso kepa yateye umupira imbere atari baragundagurana ngaho amukorera ikosa arbitre avuga ati avantage tubandanye aho nimero 4 ahindura umupira ku rundi ruhande hari ashakisha nimero 3 wa ETOILE du Nord barapasirana neza cyane barizamukira atanga pasi biranka kabisa we nimero 11 wa Top Junior B ahita hagoboka aheza nimero 6 baridugiye rero baridugiye neza cyane nimero 11 akubita kantu ka crochet asubira inyuma ahereza nimero 3 kapiteni wa Top Junior B barimo baraherekanya neza cyane bariko baraherekanya neza cyane ubona yuko ETOILE du Nord isa nk'abazi barimo barakina mu kibuga iwabo barazamutse rero barazamutse nimero 6 arazamutse atanga centre biranka kabisa uyu nimero 9 mu defenseur arahagoboka atanga indi centre nimero 10 arakuraho atari shot biranka kabisa wa defenseur bazibiye wa ETOILE du Nord nimero 16 atera umupira muri imbere ashakisha umwataka wawe biranka nimero 2 bisa nkaho ari mwarabesha kabisa nimero 8 atanga pasi mbi umupira arawutakaza kabisa baridugiye sasa nimero 14 atanga pasi mbi cyane atanze pasi mbi cyane umupira uja muri ani no kurengurwa na Top Junior B bawurenguye nimero 4 atera umupira muremure imbere kabisa yiteja ku munyezamu wa ETOILE du Nord y'Ingozi nabwiye ni coupe du Président iyi ni iwacu Top TV iri kirabagezaho nta nahandi wazisanga match nkizi atari kuri iwacu Top TV wowe utarakora subscribe nakubwiye ati warakiswe agira vuba na bwango baragundagurana hano nimero 14 arizamukira atomika pasi asangana hamwe umupira hano kuri nimero 3 atomika pasi ari imbere izamu rero nimero 2 akubita na Vene nimero 7 hatari penalty ya equipe ya ETOILE du Nord Ingozi penalty kabisa penalty nami ndabivuga kabisa ahita muhani karate y'umuhondo tumukino Gaitwa nimero 3 arahita umetse shot penalty itaye hanze ibi ni biki quel joueur umukinyi ibi ni biki ibyanka byange imvura rigwa none ngaha mbona ibyanka byange izuba rimwe riraka kabisa
uyu mukinyi numero 3 awushije penalty arasobanura iki mukocha kwa hiyo mahigo bari barose ya mbere bari je contre attaque sasa agiye gukosora ikosa yakinye top junior B atanga centre uyu mukinyi bariza mukina neza abakinyi ba top junior B baraduga neza cyane numero 7 asubiza hariya numero 2 atanga centre ashakisha numero 6 ataka araba keperi shira umutwe wiramya goal. What a striker, what a goal, what attacker, what goalkeeper kabisa. Bavuga ati twe top junior B reka dukosora ikosa bahita bakosora ikosa kabisa. Umukinyi numero 6 top junior aruje mukeperi ahita tereka ku misosi mu defenseur ahita sindi goal. Asubiza inyuma kipera atatera umupira muremure imbere numero 3 ETOILE du Nord arigwisha kipera arbitre amubwira ati nakubonye numero 14 bisa nkaho ari umukinyi muremure abarimwo numero 10 siri hano heza ku metero 28 kufura igiye gutegwa na numero 10 wa top junior B. Numero 10 alitakumje atesho dedozago kepera kubizari umupira utirenga hariya corner gira gatatu bamukuraho kwenda uruhande birangira nimero 14 muremure nimero 14 muri shot atari mbira division kepera itafata neza cyane uyu nimero 14 kabisa wa top junior B muremure ateye shot yayete shot ritoroshe kabisa. Ubona yuko abakinyi bose ntamwe barakina uyu mustara ateye shot pira mu bicane atera umupira mu numero 2 kandi numero 4 numero 6 atarea numero 6 wa ETOILE du Nord n'umuzembe kabisa n'umuzembe uravye igitego asubiza inyuma kwa keperi yakoze amabara bamucepura umupira tari umukinyi n'abakinyi buzembe kabisa. Top junior B tangi pasi hariya ahereza numero 2 wamukuraho numero 12 arazamuka neza cyane tangi pass kuri numero 10 tanga centre kuri numero 6 goal centre nziza cyane iconze ni numero 10 wa top junior B mutwe igitego cya kabiri cy'umutwe gisizwe no numero 6 tibuza kandi n'igitego cya mbere ko yari yagishizemo. What a striker, what attacker, what goalkeeper, what a keeper. Biboneka yuko top junior B nayo itoroshe top junior B itoroshe nka top junior ya mbere. Ibitego bibiri kubusa yatangwa mpira muri imbere section numero 3 umupira wa murengana kabisa. Pirano kurenga top junior barenguye ku numero 14 muremure ni mubi tangi pass kuri numero 6 yari dugiye kandi neza cyane tanga centre umupira wa numero 8 muremure imbere ashakisha numero 10 aguka biranka. Aha igice cya mbere cy'umukino cyaba kirangiye ku bisindo bibiri bya top junior B ku busa bwa ETOILE du Nord Ngozi. Tubusa kandi iyi ari iwacu top TV irike wagezaho imikino n'ahandi yisanga kabisa. Reka tubanze tumira amaterero turagaruka mu gice kigira kabiri cy'umukino. Igice kigira kabiri cy'umukino kitubiki iki ku ruhande rwa ETOILE du Nord bisa nkaho hari byinshi bakwiye kwiga kabisa ku mugwi wa top junior B usa nk'uri murabarusha. Turongera rero mu gice cya kabiri cy'umukino. Bye bye. Iyi ni studio rero izindi zose ku rutonde
nyuma iwacu studio Banyamuyinga namwe mu micungararo yaho ngiyi studio yakataraboneka mu gisagara ca Muyinga kamera zigezweho zibereye gukoreshwa mu manza zitandukanye niba fotora bararema ushaka photoshoot zirezire cyangwa izakarangamuntu ni mu minota 5 baba baguhereje murivuza sonorisation imeze neza bakufitiye amabafure n'irusatura amabuye kuri sekretariya yaho naho niwovuga bakora invitation ameze neza cyane photocopy zikeye neza cyane bakagereza materiel de bureau nziza kandi ku biciro byiza bantu mwese mashira hamwe namwe mwese mubyifuza nimwitinye kuko bashobora kubafurunisa mukariha mu nyuma mugihe mubyifuje murakeneye umuhinga bigisha ibijyanye n'ubuhinga bwa none barabafise kandi binzobere babinonosoye akabiga rero bantu mwese mufise imanza zitandukanye ngabo bashobora kubafatira amashusho bakiyabikira kuri YouTube mugihe mubyifuje mukazayoraba imyaka n'imyaka kubuzukuru n'abuzukuruza bafite na televiziyo online abifuza kwamamaza ibidanazo cyangwa ibindi byose mukora murahawe ikaze iwacu studio muisanga mu gisagara ca Muyinga imbere y'isoko nkuru ya Muyinga neza na neza harabana na parking y'imiduga ija mu Cankuzo cyangwa bakura kwizi nimero za telefone 68 majana 942 majana 780 cyangwa ku 79 majana 947 ubusa 47 iwacu studio biyemeje kuduherekeza mu rugendo rw'iterambere Okay, twongeye twagarutse ku rukino riko rwahuza Top Junior B na ETOILE du Nord y'Ingozi barizamukiye neza cyane abakinyi ba Top Junior B atanga umupira Kepera itasohoka neza cyane afata umupira imbere biranga ugaruka kuri nimero 6 wa ETOILE du Nord atanga pass biranga akuraho ugaruka kuri nimero 14 wa ETOILE du Nord aridugira atanga umupira biranga umupira mu bwaza nimero 12 nimero 12 wa Top Junior B aridugira atanga pass kuri nimero 10 nkuko ariko ndababwira umukepere wa ETOILE du Nord yagize ikibazo tutashoboye kumenya kabisa bisa nka igice kabiri gitevye gutangura kubera ico kibazo umukepere yagize ariko urukino rwabandanya kino rurakomeza kabisa arbitre avuga oruje avuga ati abakinyi ba ETOILE du Nord mwaraririye umupira ugiye gutegwa imbere no mu garde ya Top Junior B ateye umupira muremure imbere ashakisha nimero 10 gusimba kwita umutwe biranka arahagoboka mu defenseur wa ETOILE du Nord ateye umupira muremure imbere umupira muremure imbere kabisa sanga nta numwe ariyo garuka kuri Kepera aherezwe nimero 9 umudefenseur aheza nimero 14 aridugira neza cyane kuri nimero 8 wa Top Junior B umupira warenga no kurengwa na Top Junior B agiye kurengura kabisa arengura umupira muremure ashakisha nimero 13 biranga ashakisha nimero 13 biranga arawufata umukinyi wa nimero 3 wa ETOILE du Nord ETOILE du Nord baridugiye atera umupira muremure imbere ashakisha nimero 6 yawufashe neza cyane aterisho biranga umupira ucira
yitwa numero 11 ayiteye neza cyane imbere y'urugo rw'amahina rwakomeye kwitumutswe gondagura na Keperi ahita ufata neza cyane atera umupira muremure neza cyane ku numero 19 amcomekera imyorirwa contre attaque kumbe numero 19 numero 19 atanga umukinyi konda gawe murugo rw'amahina atanga pasi sho la numero cyane kuri numero 3 akoze ko blokera umukinyi atari shot la numero 9 indiri pasi chomekera pasi numero 7 inji ubunyane turaraba aranyanyeza tanga centre numero 3 goal nani ndabivuga uyu numero 3 kabisa n'ubise nawe bise yuko top junior ikomeje kurangara nkuko bayigomorera ibitego byose uyu numero 3 jana ndamuvuga kabisa namwe ndamuvuga mu mucunge neza cyane yagerageje uburyo bwinshi cyane asindi igitego cyiza cyane cy'umutwe araye numero kapiteni akora amabara areba rezo numero 13 aterisho goal what a goal what a striker numero 3 Gasore kosa kabisa kosa neza cyane what a goal nuko mumenyeza abwira nimusubire mu kibuga mukine bituratsinda dukeneye ibindi bitego aterisho tere hagati imbere gatoyi rw'amahina iyi numero 3 ateye shot kabisa nziza cyane igitego hitacinjira nje namwe ndabivuga bantu banje nkume musome mukino iyi numero 3 mwicungire ko none rawa waragomboye ibitego biri ku bindi ibitego bibiri vya Top Junior B kuri bibiri vya ETOILE du Nord Ngozi bisa nkaho ekipe zose zibisaba kimbagendera ko Murambure imbere arbitre itavuga ati ararire numero 19 wa Top Junior nakubonye utibesha kabisa ukora ibindi kosa nuko umenyereza wa Top Junior B ahita akora impinduka zihuse cyane kuri numero 4 asoka numero 4 hinjira numero 20 abayemo kuzembera je namwe ndabivuga ku numero 3 mu myicunge ko cyane n'umukinyi ubona yuko yagerageje uburyo bwinshi cyane bwo gutera muzamu n'umukinyi ubona yuko yagerageje uburyo bwinshi cyane ko umukinyi wese ari muri kino kibuga bikaba ari ibitego bibiri ku bindi hagati ya Top Junior B na ETOILE du Nord Ngozi ari izamukiye neza numero 13 tanga umupira numero 11 ya Top Junior atawurenza mpira yarenguye na mpira wasuye kurenga no kurengwa na numero 13 ku ruhande rwa ETOILE du Nord Ngozi yarenguye neza cyane aho numero 11 cenga biranka apanga pass contre attaque sasa kuri numero 10 numero 10 achomeka pass kuri numero 19 ayinyene cyane igitego what a shot la anakosea bao kabisa huyu namba 19 wa Top Junior B anakosea bao kabisa la wazi bari bazamuse neza cyane abakinnyi ba Top Junior B atanga umupira izo numero 13 aitadino indiro umupira biranka numero 18 arizamukiye arbitre avuga ati umukinnyi yakinye ballon arakwigwisha wataka numero 7 numero 7 inji ubunyene biboneka yuko asa n'uwongeje imbaraga ku ruhande rwa ETOILE du Nord akina numero 14 atanga centre hariya defenseur wa Top Junior B ugaruka ku numero 4 wa ETOILE du Nord iboneka yuko ETOILE du Nord impano bahawe n'umumenyereza zayafashije uyu numero 3 itakumye kana tay shot what a goal mister what a striker penalty ushijari ngara yusura kabisa uyu mukinyi numero 3 penalty ushijari ngara yusura neza cyane amakosa rimwe yakosora neza cyane ashizemo igitego cya gatatu
kuri kufra iri nko ku metero 40 uvuye kuza mu ry'umuziki uvuye kujya mu rya Top Junior. Ibitego bitatu vya ETOILE du Nord ku busa bwa Top Junior B. N'umuganga wiwe atanguje barizamukiye neza kapiteni wa Top Junior B cyangwa Pascal numero 14 ni umupira izamukira tanga centre atari numero 9 fragoboka garuka tanga centre numero 14 itagoye kigori. Sasa kontra atake baridugiye neza cyane rezo numero 3 mubaya sana hat-trick yiwe ahita mukora ikosa bayibonye ko ta mikino ubu anyaye n'umwanya n'izi mikino none babonye kufra ETOILE du Nord kufra ya ETOILE du Nord ateye amo gusunikana arbitre wigushije cyangwa umupira urarenga no gutereka imbere y'izamu rya ibisino ni bitatu kuri 2 bitatu vya ETOILE bari dugiye na Top Junior. Uyu defenseur numero 9 itagobo ku mupira arawurenza ni corner ya Top Junior B giye gutegwa na numero 14 hariya agiye gutegwa na numero 14 yayiteye neza cyane razamuka umutwe adare kepera itawufata neza cyane wa ETOILE du Nord tera umupira muremure imbere ashakisha numero 3 biranka numero 10 itawufata ateri shot kepera wa ETOILE du Nord kandi itawufata neza cyane. Urukino rusa nkaho rwahinduye isura kabisa ku mpande zombi. Urukino rusa nkaho rwahinduye isura ku mpande zombi. Tanga umupira muremure ala ku Top Junior numero 18 tanga ipasi biranga kwa ku numero 9 amutaka kuri numero 14 tanga ipasi tena mpira mure ega turayi kiva mu kufra ikashe centre kwitu mutwe yarahita bagoboka abakinyi ba ETOILE du Nord ingoza numero 10 kwitu mutwe ugaruka ku numero 21 aho numero 20 biranga akura umupira atema umupira muremure imbere tanga centre ashakisha numero 7 arizamukiye numero 7 tanga barazamuse neza cyane wa Top. Oh la 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 abamubwira yu yate gebere gufata biranga dare byakomeye itawukuraho ba defense ya Top Junior B ayo numero 7 ugarura mu rugo rw'amahina gundagura na hariya teri shot biranga kuraho biranga gundagurana ngaho bitabwa wakoze tu Chomesi pasi nziza cyane ku numero 13 muzembe mubi cyane kabisa. What a joueur. Akinyinu arizamukira. Ahita mukorera ikosa. Arbitre avuga ati we numero 20 wakoreye ikosa uyu mukinyi wa numero 15 Top Junior. Alessandro Tera santimero rw'amahina shira umutwe. Oh la 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 la. Ibitego byabuze kabisa mihi gice cya kabiri. Urukino ruhita rurangira nga kuri stade umuco imuyinga. Bisa ko urukino rwakorwa nkuzi umugwi wa Top Junior B n'umugwi wa ETOILE du Nord y'Ingozi. Urukino rukaba rurangiye ku bisindo bitatu vya ETOILE du Nord y'Ingozi kuri 2 vya Top Junior B. Abakinyi ba Top Junior B batavyumva kabisa, batavyumva kibaye, batabona ibyo ari byo. Bakiciyumviriye baye ko kabisa nyuma yo kurangiza igice cya mbere bayoboye n'ibisindo bibiri. Baje kubagomora byose mu gice cya kabiri kabisa cy'umukino babatera ibisindo bitatu kubusa. Begawe abo bakinyi ba Top Junior B batavyumva. Naomba cyane neza ibibabayo kabisa bakubiswisha bitwara montada atera ibisindo bitatu kuri 2
urukino rukaba rurangiye rero tubibutsa yuko ari iwacu top tv ariko irabagezaho runo rukino bariko rubera ngaha kuri stade Umuco. Tubibutsa kandi ari coupe du Président, ni coupe du Président ikibandanya ikiri mu majonjora. Muturabarire kandi kuba tutamenyesha amazina y'abakinyi ntitubazi, tuvugisha ukuri kabisa ntitubazi. Abakinyi bavuye mu mihingo itandukanye ntitubazi kabisa, gusa nizere yuko murakurikirana iyi match mugomeze muryoherwa na iwacu top tv.